Pozdrav svima, u ovom tutorialu ću pokazati kako da ubacite muziku u vaš video. Veoma je jednostavno, uđete na YouTube, onda idete u vaše video snimke, menadžer video snimaka. Kada uđete tu, izaberete video koji želite da ubacite muziku, ja ću ovaj, nebitno koji, idete ovdje na muzike, izaberete muziku, na primjer ova, i čućete muziku. Evo, ta muziku, da biste sačuvali, vi možete birati muziku, ovdje ima mnogo vrsta. Kada odaberete vašu željenu muziku, idete na sačuvaj, sačekate neko vreme, oko 5 minuta, i vaša muzika će se pojaviti u vašem video snimku. To bi bilo to, vidimo se u sljedećem tutorialu.